Kula tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat cinta. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jawab adzan dimin. Siaptina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, kong langkong guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar, selera nasi mulja Kiai Haji Ahmad Naufil Imam, selera nasi mulja Kiai Haji Lutfi Bakir, selera nasi mulja Nyai Hajjah Tamimah, Siaptina amul ja'aki para pengurus pondok pesantren, para musyrif, para musyrifah di pondok pesantren Al-Azhar, siaptina amul ja'aki panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haul sekaligus wisuda tahfidz haul khusus haul ini. Siaptina amul ja'akin seteja alumni, santri aktif, simpatisan, para pecinta pondok pesantren Al-Azhar, semalar muka setejana
kenginga barokana Kiai Imam, kenginga barokana Kiai Bakir, dan sesepuh-sesepuh beliau, kenginga barokana guru-guru na beliau. Orang peratu ke Allah kak dinto, langsung baiklah. Orang peratu ke Allah kak dinto para Rabu rata-rata andi dua sifat. Kiburu testimoni, pesan kesan dari almarhum, katipun apa almarhum? Kakanda dari beliau Kiai Haji Lutfi Bakir. Saya oleh semangken kan. Ternyata beliau gak dito para Rabu setelah saya dengarkan barusan sambil lalu minum kopi dulu. Kak dito ternyata sedua kento beda. Beda setong hadis. Gusti Kanjeng Nabi adabu hadis Kak Dinto pernah inukil sarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kurang lebihnya begini. Inna budala'a ummati lam yadkhulu al-jannata bikathrati saumin wala salatin. Innama dakhaluha bisakhawatin nufus wan nushi lil ummah. Kan itu. Orang-orang wali badal-badal tang umat ria, wali abdal tang umat ria. Pada walinya mana wali abdal. Wali abdal retang umat ria. Lam yadkhulu al jannata, tak masuk ke surga bikasroti saumin, sabab semata-mata keng apa sama lolo. Benih tak puasa le. Mau punya apa puasa? Benih sebab jeria. Jadi seperatu ke Allah benih keng sebab keninga. Wala salatin. Benih keng sabab punya keluar pejang sunnah. Benih. Wa inna ma dakhaluha, semata-mata tang wali-wali abdal dia bisa masuk ke surga bisa khawatin nufus lampa orangnya. Wan nushi lil ummah, cinta tulus belas ke umat. Dua. Seporana bekasar sakoni kulis mian saya sujud telening senika. Keng mun cerek tak pertu. Faham? Mun tak belas ke umat tak pertu. Keng ngembian ahli sujud, ahli dikir, ahli puasa, paski belas ke umat, lampa sampean tengki pertu ke Allah Subhanahu wa taala. Ben rata-rata kadinto olatin. Di buku-buku cerita-cerita orang-orang seperti ke Allah Kak Dito setebal sampai 200 halaman, 300 halaman. Akhirnya kerning bab ni kemana? Lampak belas, lampak belas, lampak belas. Setong contoh pada walina Allah Kak Dito pada Rabu minabilas tari mangkiin tamoy bah muntutku gula. Muntut gula kebaik nama? Bilis sudah makan ni. Ada 3 orang dujak ke bilis open. Nanti kan logikanya kan? Mata 3 orang dujak ke bilis open. Sampai gula pernah mangkicukan bararabu setong jareta. Wah, pojok ramin abok. Oh, setak melo jan. Marah anu tuli galak li tak rame. Misro mun binian. Mon, mana lagian ngapa? Binian nak pentah lah iya. Seninga, neng wah yang lalu maki gila. Seninga, kula pernah mangki setong gaderangan, setong jareta bahwa jaipon berarabu beda setong walina Allah gak dito, alo mampa burlebur nanti kiar ngastani tongkat.
Pas beda mano apa tompo ngakan. Taring nang jangan kijuk toju. Periksanin apa kiai mata terus sakia lo mampa. Pas ada bunyan tako aganggu manok berpan ngakan. Coba. Gibuni wah ngak ambian si pengis ke koceng robok. Malaran si wali. Bujak koceng tak banyak mandeng-neng. Hah? Pasar benar bodo koceng anyar, aro buang na dari Roma nembian dulu. Buntu ban zambian kasakan, buang bah ke sungai. Inggi, dua apa? Luca ibri cuko tasek ban lakin bah ngoca, pakani boleh je, pakani jadi laku entar boleh jadi. Mata tiga orang si belas je ke koceng tak belas. Itu aja sudah pertanyaannya. Pon, ada lagi. Guru nagi Lutfi Bakir. Guru naga ulah. Nurul Jadid ke Hashim Zaini, Nurul Jadid Paiton. Kento careta abtina montut dari Ning Usman. Kadin to jai pon Banarabu pernah lo mampa miyosa ka Tancung, karanganyar Tancung di Tancung sebutna dari dalam pahlebat dalam, dari dalam pahlebat dalam. Pas pada negara dinto terburjuk ke calatong sape. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning Usman ke ento agar tak je pon atena. Maki aja terburjuk ke calatong alhamdulillah. Kita mator ning Usman kiai lah jawab ko padahal kuning kertek. Nanda, kenapa saya bilang alhamdulillah bukan innalillah? Karena saya bersyukur dengan banyaknya kotoran sapi, saya bersyukur berarti tetangga saya banyak sapinya. Mau nembian. Lu beniyo jeria. Dari kiri sampai sok tak masuk akal. Contohnya, mata nasapa muang jelatong. Edim beda mata muang jelatong. Bukan iki. Kamu pada mata pandang. Setuti korban ni kamu nolong gula mon pekel ban sambian mon pekel ka pula tetangga. Setuti korban ni sini ser ka apa? Pate tak tolanya lah sebut mon. Pate jadi kurang ajar jadi. Du bila pate sing ike. Du jak reng sing bengis malawan. Mak bah depak kate pate. Senga lo ngas teteh. Konon daripada tak tahu aja kok. Eki Nabi Nuh ni asman Abdul Fattah jawan lamba. Gula mangkining an-nawadir bin Nabi tak kalipa. Abdul Fattah pas ketemu ban pate kecereke pakicak. Lu nang cecak. Dibudin Abdul Fattah kak ditu pas ada bu sepon ni. Cek ni sarbante. Salah lah kecereke paki kecak. Keding apa ni kawan mata ni kebahat oleh. Anapa? Ada. Anapa itu? Ambian ngocai gula ambian ni. Ambian mon ngocai gula oni ambian marai beri dah tahu. Gula jak saking oleh mele gula pada torong setiap patek segenteng ni. King bi Allah gula lipat ti patek ngani berarti pun ambian ngocai gula secara tak langsung ambian ngocai Allah. Itu cit mengecit lakon aja mana boleh jadi akhirnya gula mator mari diwayat gula ndro sakit pun ustad ki buru saya mantap gula teh selangkong ye beda pengantar pulang dan gula kita benita aja potak kenal kalmarhum yang malarmu ke masuk surga berengal marhum sanika anak apa cukup tasek majak jilana mereka pada cerita nah. Anak apa cukup tasek mata ada cilana tidak ada lidahnya, lidah tidak bertulang sehingga dia tas meltas panjelin ngalak karpa TV. Nalekana Nabi Adam menang ke iblis, iblis sampai yusir dari swarga.
Dia itu harga dirinya hancur gara-gara Nabi Adam. Erena iblis tengkini iblis ni luar biasa. Pas masuk iblis kak di toko dolom tasik. Pas afitna Adam. Adam rida iya sengak le. Banjak jabar jaga Adam mari na baan Adam rilakon ngaria. Tokang kebaik kerosakan. Karena pacet tu orang gulaban sambian di manusia. Pacet lalamba icurigai. Bagaimana malaikat kan icurigai. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan jadi curigai lah. Ataj'alu fiha. Mengapa engkau ya Allah menjadikan khalifah man yufsidu fiha yang pekerjaannya tidak ada lain hanya membuat kerusakan di bumi. Wa yasfiku ad-dima' dan selalu mengalirkan darah kuna carok melolo. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah menyucikan engkau. Jadi jadi curigai. Nah, iblis dia bakul pas afitna ke siapa? Afitna ke cukup daripada lakonan lain paharasanan Nabi Adam. Lapas tubut ke Nabi Adam. Kau pah baci ke Nabi Adam. Tu ke Allah taca bah pada jilan terus makin. Lah, kenapa Kiai kok komunikasinya ben keben? Ya jaring manusia pertama ben tak ben siapa? Abu Dabu ben rajin nama nolok, Bunda Hawa. Kan begitu kan? Kenapa sampai guru mata bisa abenta kering kending? Nika beda kitab, beda zuhur kami Nabi tak kali pak. Nalekan Nabi Adam ga ento ajar atani, anang keleng anggo isape. Sapen bolan tak lem tak pate santa, pai pecot tarang Nabi Adam. Tar tak wahat oleh, macot pecotan Nabi Adam. Jepun Nabi Adam, bila si Maria mon baan jadi pacaran negara dia. Oh, nasokoi ko. Dari macam sampai. Ajunan melanggar keperintah Allah, fa ipecot deh. Enjoy ko. Amo jago gula tak melanggar, ma ipecot deh ko. Pahatawat Nabi Adam. Allah, nyon sa pora Gusti. Japa bisa aki nak foto naptina manusia kento aben-taben keben meletak gigi daripada naptina. Ya bata-bata terus. Mun pah bisa abenta musibah geng tegeng sampai dinaan. Musibah. Sampai tak bagus juga bela sampai genteng. Tar sampai genteng. Bangun pas sampai ngocak lecek. Ada mau ngocak apa? Jagulan di tetang keberapa mulai sampai oleh teluari buntok ndocot. Tabah bunto palsu. Ari dari taman manusia para Rabu. Tapu locot ongku ko tak ngocot aja. Pangota sampai lempoy ko, pangota sampai na celot. Bocor tak bisa betah. Jadi nggak makin gulaban sambian para Rabu. Aku make lepada remah sampai letak kikir sakah. Bumi ni kemun gengjat sambian ni kegiding kebentana bumi ni musibah. Benar ni kalau kolokan 5 kali sehari semalam ke gulaban sambian. Apa esoan ke gulaban sambian tak ngiding kope. Napa jan bumi? Ibnu Adam tamshi ala dhahri wa masiruka fi batni. He manusia kake jadi wa matawa lebat itang bukik. Tang bukik ipet lempet be kake. Torot lah. Engko ikemi iban kake. Iya nu iban kake. Tak kok bede sengakan wah. Yano iban kake. Engko nja darah aja. Keng senga ya Adam ya, anak poton Adam ya, wa masiruka fi batni. Keng baan bakal mole ke dalam tang tabu. Maragan. Mun bah ngiding dengan kalau aja. Ibnu Adam, hei manusia, takulul alwan ala dhahri. Semacam setombu itang buki ke kakan ban. Beda rambutan kakan, merogi kakan. Dujak make pae ke jamu ban. Mimpah. Bener, rebungi kakan. Apa baik kakan mana? Kakan batobuk ya nak, batobuk. Keng dan bumi bakoca. Wa saufa yakulu kadudu fi batni. Keng ngai ku laku ya.
ban bekali kakak na olak dalam tang tabu. Cat mata kerjat. Damri berin. Dah. Dan pada innalillah wa kun bu mesti bu beras. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dola pada yang mati pole. Ya malau kita mari tok petok lah anyar po. Bener. Ya ring kering banyak. Beras po. Oleh kengembian mon nyapot ring kering jak jan makering. Bersabari ruah. Sakit apa mian bu? Liver nek ko. Tuh ya Allah. Barap lek. Mabaran gula puk sakit liver dah melale mari tok petok liver aru lekas matero sakit apa bu sakit liver duh abid si mati gini bu me temu aku liver nih ke kantor bu nyabe kantor jauh gitu bisa nikah melbu pun boleh sama Mbian bah ngoca pater tak ngate sakit je buk wak beres mate pada si kering wak beres letih na pasar aki mun geng jat laku tenorok melar muka kok ben termasuk swarga bu dei sama ingat Indonesia saya main ben Thailand 4-0 main kedua beri semangat, ayo semangat, 2-2. Kalau agregat, kan iya ya, akhirnya 6-2, ya kalah biasa. Gula mana bian tahu saja ngocak, gula mana bian tak main, arwah ojeng, arwah lesoh, pada nembian jak ngocak gula, mereka teh. Bolan kata ojukna kurang teki. Engkau ipa mancing atau rabaan kok iya. Nah, pada kiai torator satre. Satre papaan tak kaya ongko. Aduh kurang gue besar. Bolan tak mancing. Libur ke semancing. Madu dah torot lah. Beda pejabat lambak mator ke Imam Malik. Kabala ya ke Malik bin Anas ya. Kenapa kain toh? Engkau terong ngaji kitab kok macam alim Malik jadi. Mari mator ke Imam Malik ada bu. Apa ya? Boleh rosoro gubernur. Apa ya? Ngaji aja ambian soro entar ke anu ke istana iku. Soro entar jan. Oh, pas iku apa? Dingagin. Pas ada bu Imam Malik mau ngaji ke Roma kok. Al ilmu yati wala yu'ta. Ilmu rida tengin bini ida tengin. Mbian mau ngaji teroto buka. Mayu ke Roma. Badan. Tak gelu. Apaan sih berdepu? Apa? Deki malam. Badan malam sunnah. Marin kok morok kamu. Makanya saja aja. Dan segi guru, kau tu andi belas kaum. Makanya saja aja dah mati lesah. Kaya mun lesah ko lagi odi mulai sabo. Ragu laku. Amin. Kaya Lutfi kiai selain, kaya imam, kaya novel. Isa ko tak lesah ngurusan tre. So santren lab helap. Mun santren lamba jaga bara. Tak kabara aja lah. Mun kita cak kabara, pangocak berdapai berai. Haram leso. Niki. Yo, jago nyambeli PT 2 role yami taki. Tak langkong kan itu jompok yang beda acara kan tuh. Niki. Waduh selebur boleh. Anak abtina kak dinto ano jompok beda cara perkawinan. Nah apa nambian? Dua po ke? Mai sambia model, male tahu ke?
Aron tay bagi ruang kiain sasalah. Pangut sama neka. Sendi anak ri sapa kana. Mabangko itu orator kiai. May pasar lagi ke kiai. Cermet kok. Jadi mangken gak dito para Rabu, maro ko manjenga. Itu apa ban? Rekan pemain sepak bola apa kok? Ini ngaki, kalau haram lesu kan? Kalau telo kalian dia, telo kalian na kemarin ki morok, apa boleh deki kelangsar. Iya ban. Tuh aman semangat ban. Jadi kaki, eki, ya lah kok mancing tak kenal Jok ke ngoreng apa rekana. Kok tojuk salah, mancing salah. Mayu mundung tedung dah. Cermet kok. Ngoreng apa ya tojuk salah, mancing salah. Terutama yan, dah iya mana terus bentan orang. Jadi mana terus bentan orang jadi ngidingaki. Padan ban santri bila letak sesuai ban aturan terus aja mulai toro bentan orang. Salbut. Ariyalah. Kok tojuk salah. Mancing salah. Pada ban saya dinaluk manul hakim bahada buah kapotran cong banjak burlebur atau rok bentan orang cong tak kira benda cocok jadi. Mayu jaran jadi si bakoros jadi. Pakeluar. Mara ban sanompak nak. Engkau senontona. Tonton. Potran apa dia tas nompak. Orang bangun tak. Anak kurang ajar. Apa ni penonton? Lah salah lah. Mayu balik cong, engkau senompak kaki senonton. Entar kagak dengan lain bang Oca. Ring tua apa? Tak lengalai ke anaan. Salah boleh. Dibunin bang Oca. Mayu cong tompak kedua cong. Ring pada nompak. Entar kagak dengan lain bang nompak kedua bang Oca. Orang apa kedua jadi ah? Lu jajaran tak pati lempo. Mai kedua Keng jak saking Sayyidina Luqman ki odi gula usul seropekol kedua. Mentah bang ngocak gila gitu. Iki kan? Kiai kan itu para termasuk masa ini. Nikah para Rabu saya pikir nikah umat ban manggana ekocak warasatul pewaris para nabi. Jadi pikir nih umat nih, doh manggana biar mau sedekah kiai, kencur nerajaan. Apa? Buru ke madrasah boleh. Buru ke musola, buru ke masjid, maki ke beli mobil sambil ke pengajian. Kan dah iya. Curiga pun gak kawan. Eki kan? Mangkan mon beda kiai sedoh para Rabu kak dinto pas sebut tenar anu kak dinto tenar belde. Ring mati ini kan berdempak macam. Mautul ulama, mautul aghnia, mautul fuqara, mautul umara. Mautul ulama sulmah. Setan ulama gak dito bela harta agama. Usah jilid. Mah bisa ge. Kan setan setong kiai gak dito berempa setina lah. Sandrena, wali sandrena, alumni napon gulo nambian mate. Mate gun sebaaban. Lata mo tok betok aja. Lata mo mapon luare aja. Bener. Tapi kalau ulama sulmah. Wa mautul awniya khasarah mati nering soki ini kan masosa ke siapa ya karena buah naruah pada mereka nak rogi ya jerakan lemate iya jerakan ngudemon pelak pada ban jerakan tua mentah pelak bener wa mautul fakir fuqara raha mati nering miskin istirahat. Karena mau gak pada dengan dunia rekong, kapi bodoh pikir nikah, set istirahat, istirahat dalam mah, tak saja kor saper sambian
Reng fakir sabar dalam kubur langsung istirahat. Tak irekongin panapa sama sekali. Alhamdulillah. Makanya kanjeng Nabi kento anyoon misken. Odi misken, sete misken, nyoon papolongaki bendeng misken. Misken kan ento Rabu satu akar kata dengan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Tapi miskin ini tenang kor sabar. Tenang. Mun lain na sandi punya pasaya guru Rabu mun musim maleng. Tedong bedang sebarang saya baca. Bismillah selekor. Mulai tak japok maleng. Bagi habis. Bagi goro-soro nyabak salpat tuh. Thank you kan? Mun semiskin ada ngede wah. Apaan saya kejo ah. Gulenga kacerita lambak Robi Aladawiyah pasok maleng bang. Aduh bu, Robi Aladawiyah. Kok maja ini sergamban jadi gua. Apa gua? Jodoh apa? Salah masuk banget. Mengenambian bu, segi Andi, pak keluar kepi. Pocek tandaan, tenang wah mian. Tapi sejaman. Mon bini Andrea sekut penasaran do bok. Penasaran. Salah pamer setongna bah penasaran. Mon Andi perabotan rumah tangga bek mapan bay sabek ning yamper. Ya, lakon bek Andrea. Pas kaca nabah kaca transparan pada. Aduh, paham biantar namoy pay tuding. Jadi memeleri. Pangocak tak kira nemu jak muning sar gending kata Malaysia reko benih Malaysia reko Malaysia reko jauh tadi reko bodoh horden mapan lepet narikan ke kanan ke kacer tadi mau Roma mak lepet nambah ke atas ker mata pada tak ya lepetan di nak bani Roma iku mon saya Roma mah lepet ke atas mon de mah lepet ke kanan ke kacer bener sip pangocak saya sabar alhamdulillah sepenting pada lepet Sepenting pada lepet. Cari kereng sokim ya. Sepenting pada. Sepenting pada lepet. Sepenting pada lepet. Alhamdulillah pada lepet. Alepet ke at, benih alepet ke kanan ke kiri. Marah bagian lepetan. Mayu. Montut nyeh. Kayak baru nemu toko jadi ya. Sampai nemian mak banyak gelu saya entah. Allah lah usahanya lagi mie. Nah, bas dana, jaknya lagi nyai, sambil macam banyakan. Sambil siapa senyuruh mak banyak ada iya. Oh, ada rumah. Trooninya kesampian. Are berarti tro tak aduh benih ke ngaji ya. Aduh ya Allah, terus trooninya kesampian. Iya engkau lah. Maju. Mun kontro dakwah. Maju mun mulia. Bukanlah tahu. Para mak lebur jawab bener kan.
Kundro tahu ke sampean. Ya Allah. Gara-gara deh. Ada gara-gara YouTuber deh, Pak banyak yang tertawa. Kemagenteng ben aslin, Bu. Masih. Berarti kameran juga ben. Udah gentengan aslin. Coba nih ban meja mematoma meja. Coba lah itu mau lah. Duh ya, marah pun nyari segenteng. Weh, tang mulai begenteng sakone. Hah? Jara. Kita mari wagi ngocawa gendengan aslin kesambuk ngana mulai gelap. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang dapat janang ko. Ada dia pun ada novel, dia pun ke novel ki buru. Jabi David ya. Nang ba. Kon lanjut ki. Dateng boleh pun bu. Ngatara kilepetan. Tetimun gulaban sambian tero teti orang seperti Allah, ini? Maka gulaban sambian pada Rabu setong belampa 2:14 kaum. Pon, gulaban salampa. Gulaban sambian ni kan di tanang dua deh. Apa? Ki. Tanang rima kerja mak kompak deh. Ada pada lampa deh. Panjan sekacer, maralah teretan ban mon tapangki ban habib ro, ban bailang ko tak ro noro. Habis benda ya. Coba mon kangko tak ko becik ro teretan. Menurusan saya bersih pajan ko. Kengyan seria. Iya lah teretan, iya sekelangkong ya kengko mon di bersih ban ni meliaki arloji. Ada ya. Tak tahu ya. Nah iya, ini benar makna filosofi. Tarpu ada aja. Bila saya kanan lah maju berbaris, saya budi bang ngocak. Kok ke budi kayak? Jangan sekacer, engkau kan ada. Ya tina kok ke budi ya. Pada arem memonda iya. Nggak Robocop. Pangoca ning si kanan kok getel, sekacer dateng, iya. Sekacer getel dan si kanan, engkau kare, ya. Pada getel, mah iyo, area, orang tahu. Yang ada orang enggak ditobar Arabu pada ban kopeng, mulai detik sampai mati dalam tetemu, area. Mate mor entar kamabara buruk. Dan mabara komentar asapora kamate mor ibarin teh temennya buruk ya. Ayo bila saya ketemu ya. Benar. Oleh karena itu gulaban sambian berarti diberi makna filosofi oleh Allah, diberi pelajaran, ibrah, tadkirah. Jadi gulaban sambian seropo kompak pada menikah. Jadi bila teretan aroma melas, ayo kita melas. Mun teretan bunga, ayo norok bu. Benijan kayak tapu. Sam lembung tekiwa. Allah digalampak dari saking lampahan Allah gak dinto tak mikir kini kenyembah ke Allah tak nyembah ke Allah ipakani. Dari lambat. Dan Allah tidak pernah minta balasan karena Allah maha kaya. Allah itu yut'im tapi wala yut'am. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Memberi makan dan tidak pernah minta diberi makanan. Itu Allah. Kita ipakon sarang Gusti Kanjeng Nabi untuk meniru akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Ketika kita memberi jangan sampai kita berpikir apa yang akan dia beri kepada saya. Tapi kita harus berpikir apa yang akan saya beri kepada dia. Iya. Jelas sih? Ingat sampean makin nih ya. Bajan mun alumni pesantren kan to sampai pikir apa perkembangan produk kak dito. Tolong itu saya tanya lagi.
Jarang pakai beri pengumuman, ndak apa. Gini apa buntan? Tengel, tengel. Tahun ngocak itu aki kiai tertulis lastare. Ya doaki menolong. Nyaman doakin. Bila si Maria, muntai ke beli semen. Bener. Mun guleban sambian gak dito para Rabu saling mendukung, engak makin panega. Kejak kompak. Sambian hadir kompak, gula hadir ke kadito. Alhamdulillah pas beda pengajian. Bah gula ke tibi dak manosana gila gula. Gula tada embian mukun badah ya badah semorok yang embian kecewa polan gula leki dingkap perjak gula singisya. Betul? Jadi begitu. Mangken dengan nyaman. Makanya mangken gak dinto tidak ada kata ana, yang ada adalah nahno. Tidak ada kata saya, tapi saya melebur dalam kata kami. Jadi pondok pesantren itu sukses bila kami, bukan ana. Loh, kemudian kenapa ada pengasuh? Pengasuh itu yang memanage, mangkan beliau itu manajer yang ngatur daripada rumah tang santri. Program ke depan bagaimana, tantangan ke depan bagaimana. Ni kayak pikir ban kiai, beniban suromban aga bayi kurikulum. Tak mau guleban sampean, jadi yang pakai aga bayi ban suromban. Kira bentar. Ada wah pada bentan nyetan suruh kepada ke timur. Kalau timur kepada kita eka posang le dateng, kita itu lela hilang. Banyak mungkin dat ngudadan nggak nikah. Kita eka rasan dateng lah. Dateng bahas. Dua abang tibi kita itu le hilang bah. Letak ya temun. Mun lamba para Rabu pun tanda siapa ni kedat ngudadan lamba. Ya Haji Abdul Hamid bin Isbat penyuanyar kak itu apa makmul jajepon. Nikah beliau takok saling karena sandal umin. Jadi mun beda sandal lah nyese. Hari ya. Mun jadi ya. Kalau tak orang yang kencang lah untuk. Bener. Kalau tak orang yang kencang lah untuk. Nikah manggen. Jadi tak kerama pakaian tak berdisa. Duh tak boleh. Setorang mana torang. Tenang anak mangken pada Rabu tak main derim itu. Tak main. Tak main derim. Ayo. Kuleban panjenengan pada Rabu minabi abak kak dinto. Pacet le peduli ke pondok pesantren Al Azhar karena kau leban panjenengan gak dinto para Rabu. Kawah candra di muka kita itu di sini, tempat mencari ilmu kado di gak dinto. Ayo kita peduli para Rabu. Cek sampai kuleban sampean gak dinto menafikan jasa para kiai, menafikan jasa bunyai kepada kita. Pak kuleban bang ucap, cek kuleban alumni kantong ya. Kuleban tak peduli. Boh, mangken dimin. Ambian make beni alumni gak dinto, tapi samangken hadir kagak dinto, paling sakonin sambian andi otang, karena novel andi otang, kanyin tapi andi otang, pernah pimpin nikah, bedekoloman nikah, tetemoning nikah, betul? Ayo. Keng ambian mun peduli, dak keperjuang na para ulama, peduli keperjuang na para ustad, bukti akin ambian tak kiri otang aki, nak potong sambian bekal tetireng mulja. Nak potong sambian bakal tetireng mulja. Nak potong sambian bakal tetireng alem. Engki kor pedulim ya. Cerok ngerok. Keng jepon ge madani berbungor. Sapa abai selebur rok ngerok ke masjid. Sapa abai sebur lebur rok ngerok ke musola. Madrasah ponduk erok-erok petong toron anan tak kira setiap apa. Bian bila lada adukung lenang berkikap. Ya gekap. Banyak komen. Banyak komentar. Bila lada dukung lenang. Deremera novelnya anu kong ini. Neng. Tahu dia kok tak kenal. Padahal kenal. Timbang apa tak? Bada sosok jak bentar tapi tarik saraan. Bada dia. Bentau ban ma berarus alaku kebeli. Harusnya ni bini alaku kebeli ke TV mak pas soki sekali ngada. Ontak ke ngalaku anu. Nah bener dong kule. Berarti kok bener ya kan ah. Kamu tak ada ngalaku anu. Bener. Alhamdulillah. Berarti jatuh tukang bentar kan.
Oh iya bener jujur. Pon, akhirnya pah bade emban pah ngucap. Jaban tanure. Dua apa bo bencaro noroban bo? Engkau tahu ya, tang mata yaki beres. Engkau malam engkau nggak tahu ibu sambil laki. Nang ngambut. Allah jaban tak. Dua apa bo muncat ongkuan ongku? Jangan ini arasanan ongkuan ongku. Pambun pah ngucap. Kau kinta tak bentaan bing. Bentakun sekalian nyongo kok nama kali jadi aku. Sarah nembuk. Bener. Sing ame cotot pada ben kok tasik jilen. Wih, janya punya tangan nih. Paham ki? Kan. Kula cak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat cinta. Beda bangunan Ibu Din Gulen ya. Musola pesantren. Sini ka cita-cita na almarhum ke baya masjid musola. Halo, Ibu Diwa. Ibu Din gula ke ruang. Jangan bahas ke gula. Ibu Din ah. Tanah ko kosong. Mayuyung-ruyung yuk. Di nama kay kun oleh sa ano ro sa apa ro nyaman ro sa pondeminan bola. Tore cung tore. Keng gula tak benta mo lolo. Keng punten ke novel, sapora na ke novel. Beni keng terwalem. Gula lau le dua mulai gula. Le dua kok habis rendah. Kulakku ning lekung bagi buru ning pun bara. Khusus mangken ni kan gula balai pada nyebur gratis. Saya ngajak bareng ke novel. Tak rida gula billahi tak rida. Pas tapi pemasuk akin ka ke pembangunan. Banjak aku Pak melolo marah nyobang. Aduh nyobang tenaga. Orang ngaper ya. Tadi dak kapal tugas si Andi Edos mayu berjalan kemarilah benih naseknya mana nasek melolor ya ya kemudian dem bola mi oleh satu semen kan mayo keluar bersana bemar sambil mak ngunceng kok ban ayo keluar cok jeraja ngomong aku nak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Berjalan jong. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Ya Habib salam ala salawatullah sallallahu ala Muhammad. Masuk dong jadus todus. Pentai.
Oh. Apa jak dustodu coba tanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah. Segala lagi parata. Sallallahu Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali ini kan apa? Nak tukang sul sepatu. Tukang sul sepatu. Tukang ngajai sepatu. Beda sepatu beda alak jahian. Kayak ngulen jahiin na geruang. Pan beda majelis taklim sombong akil. Pada majelis taklim sombong akil kun ngalak sebulan jahat. Bila berdoring morok yang kak tanang apa? Semoga anak abdina alim pada ban panikai. Ibandi putra dua je lem. Muhammad bin Ahmad, Ahmad Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali menjadi guru besar di Ridwan. Ya Muhammad Abi Ahmad Muhammad Al-Ghazali ki guru Muhammad sahibu Ihya'i Ulumuddin gasa. Aneka. Jadi panjenengan mina bilang peduli terhadap perjuangan agama. Siapa? Nikah gula cerita terakhir. Patorona aku lepak lah. Jangan kan. Betapa aja ngasar ban gua metua ban. Iya ban head. Lagi anda ada head dak mencen sebada. Mana ini lagi? Dorot. Saya. Sambil majek jeremin ban buk. Mana ini lagi? Nabi Ibrahim lamba pernah buang ke apoy ben Namrud buang ke apoy. Wah. Nabi Ibrahim ni kepada bu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni kepada Rabu mator gak ditopet sekalian. Allah mirang pasada bu Allah. Hei apoy celep ben ya ben masalamat ben ya dak ke Ibrahim. Mereka gara-gara ada bu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa ada sepopo nama seleh? Kata. Jadi ya. Biar mau tak ngaku gue saya ngaku. Kata ni kabar Arabu bumpak bumpeng bumpek. Ning hadis roh ini ngaki lah. Coba mau suruh ngaji akabin. Ya ini ngaki. Pak bumpak bumpeng. Agar mawas tasbih, subhanallah, walhamdulillah. Ban guna gelak mana? Ini persis sih kok. Jadi kau persis ban kata kok. Aduh, orang apa ban tu? Jangan kau makai kau tak kata. Allahu Akbar. Maka stentar kok. Hah? Oh, iya. Lebur nih lah. Tentang kena novel. Alhamdulillah nyalko menurut. Oh iya noku nabaan kok. Kok mulai selaku kita tetap membentang bini memetawa kan. Mari tinggal. Ini kemana Rabu? Colon kata re. Pas nyedot aing, seret, sedot, pas sempur lagi ke apa? Bus, sempur lagi. Kau tak takonya, jatang mik deh. Kau jat nyambi sedih lah. Orang kau mau nyambi mik ngaruh kiri mana kok? Kau kurang semak, orang mendaya, kakak naman kau. Bus. Ya tamat, ya poin. Lu jagon kata, bus. Jadi pun Al Imam Al Qurtubi
ning tafsir Al-Qurtubi kak dito berada Al-Jami' li ahkamil Quran da berada punah. Gara-gara kata nolongi Ibrahim nyempur kalaban aing magita mate apa ya? Maka kata pas haram ipaten. Nah, jadi ya. Berarti munjan kasambu entak ngiding saka. Mak bocor ngunjang kok bentuk. Caano ta tahu benjau. Jadi tak oleh mateen kata. Jadi pun Syekh Imam Al-Qurtubi gara-gara pernah nolongin Nabi Ibrahim nyempur apa ya Nabi Ibrahim sehingga akan Nabi Ibrahim. Tapi menurut hadis jangan kau pernah membunuh kata itu dofadi la taqtulud dofadi karena munyina difda dofadi jadi ya tasbih takdung aro tasbih. Embiana bentam lho. Daripada gila ro ocan sesantaro. Lagi arwah perpan hoso awirit. Kelap dur perpan hoso maja tasbih. Angin puting beliung ro da ieu perpan hoso. Ambian nyongo sinetron. Ada borge lapah TV nah. Bener. Mangkana pada ulama besar, seorang mufti di Azhar, kan itu Al-Azhar kan? Seorang mufti di Al-Azhar, beliau adalah Asy-Syaikh Ad-Doktor Ali Jum'ah menyatakan, orang menawirit ya, aku tasbih kajurwa. Karena kajurwa, kaju awirit, aro kajuru macam tasbih. Orang awirit nyampung ban kaju na selebura wirit. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihakum. Cakap pilih bertasbih, keng mbak na jadi tak tahu kata tasbih nah. Mun kula banemian kan punten, ngakan akae. Ngida berjahil, bernganga. Apa entah coba noreng kapiba deh, betul? Ada mah. Tuh ya Allah. Oleh karena itu, ayo cek mecek makin mecek abak gi palampa Pak Eman ka umat mak le teti wali abdal. Mak le gula ban sambian peratu ka Allah ban masuk swarga epon Allah. Demikian pokok lempak dan muka raja manfaat dan muka raja barokana orang berlangkong nyon sabora subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yugafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari bi sari al-asma wa sifat. Allahumma taqabbal wa awsil jami' az-zawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma 'amilnahu min al-a'mali as-salihat fi hadhihi as-sa'ah wa ma tasaddaqa bihi sahibu hadhihi al-hajah hadiyatan wasila wa rahmatan nazila ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya' wal mursalin wa sahabul qara wa tabi'in wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya wa salihin wa syuhada wa siddiqin wal fairashidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina wa 'allimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa qaribina wa ahbabina man asana wa habba ilaina wa khasatil khasah ila sahibil haul hadratil marhum ibni Bakir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalahu wa naqqihi min khatayahu kama yunqassal abdiyatu min ad-danas. Allahumma a'li darajatahu fil jannah. Allahumma a'li darajatahu fil jannah. Allahumma a'li darajatahu fil jannah waj'al dzurriyyatahu minal ulama'is shalihin المجتهدين العاملين الموفقين للخيرات الهادين المهتدين إلى صراطك المستقيم الفائزين بسعادة الدارين الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في خير ولطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.